Khubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Voice of the People Party kala say Ngut ki Nongthoh Khubor hakani ke election MDC na Khasa Hills Autonomous District Council ka baka sarkar jala kan sapin banano shan ya ka tarik tha vote. Kini ki Ngut ki Nongthoh Khubor ki long uba Powel Soklat na Parïong constituency ka bahap East and West Khasa Hills District mat uba John Thaba bane khun na Sohra constituency ka bahap East Khasa Hills District. Uba Powel Soklat uba Sanpu Saus Nam Karta ubala pendap jingpuli na School Ram Krishna Mission Sohra ubala pendap Bachelor of Arts na St. Edmunds College. Ula syakri ki pajba lingba ka Nongthoh Khubor la lai paus nam nadu usnam syaja khanai spa khanai pusau ubala trei hamau por rikhasi channel bat seng la ka jong ka YouTube channel usangot uperta. Ula trei hagi kam shnong kam thau kum usodar ka kinshi maurya nadu usnam araja kharphra hadu minta bat kum president ka kinshi Balloon Sports Association bat bun kiwe pat ki kam. Uba Powel unhap bane khun persya UMDC beminta na kaseng UDP uba jambor war pada Kyrtong kaseng HSPDP uban saben bena ban sakersyan do MLA beminta uba syakliar wajri uba dairu menteri ka sarkar jala. Karba uba John W Thaba ubane khun na Sohra constituency udeu editor jong ka Khubor Parïong Highland Post unhap bane khun persya UMDC beminta uba Titos Khain nakaseng UDP pada Kyrtong ke NPP ban sapen bena bat ban sakersyan do MLA beminta uba Gavin Melim. Ya gini ki Ngut ki nonglum Khubor jong kejela ka VPP kalapen bena ya kerteng jong ki haka khatlai tarik menta ubnai nai wing arja arpasau daga State Election Committee jong ka VPP ringkat ki wede ki Kyrtong nagi constituency haki HEDC bat GHEDC.